ste nekada maštali o svetovima budućnosti? Mi vas danas vodimo upravo jedan takav futuristički enterijer. Nalazim se ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Moje ime je Svetlana Brkić, ja sam arhitekta i vlasnica arhitektonskog biroa SB Project. Filozofski fakultet u Novom Sadu jedan je od impozantnih objekata jugoslovenskog arhitektonskog nasleđa. Njegovi autori su arhitekte Aleksandar Stjepanović, Božidar Janković i Ljiljana Jovanović-Anđelković. Konkurs za objekat bio je raspisan 1972. godine. Realizacija je tekla u dve faze. Lamele A, B i C, koje su pripadale Filozofskom fakultetu, useljene su 1980. godine. Zgrada Filozofskog fakulteta jedan je od najatraktivnijih objekata u Novom Sadu. Arhitekta Aleksandar Stjepanović smatra da brutalizam nije posledica filozofije, nego posledica mogućih uslova. Projektantske odluke, kao što su upotreba modularnog konstruktivnog sklopa i upotreba materijala u prirodnom obliku, jesu bile odluke zasnovane na realnim potrebama. Ovo govori o zdravom odnosu prema projektnom zadatku i podsjeća da se u racionalnom pristupu projektovanju kroz kreativni pristup može proizvesti kvalitetna arhitektura spektakularnog izgleda. Jedan od najinteresantnijih elemenata interijera zgrade Filozofskog fakulteta su betonske niše. One se pojavljuju na svim etažama iznad prizemlja i svojim oblikovanjem i materijalizacijom enterijer čine futurističkim. Pišite nam kako vam se dopada zgrada Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a mi smo sa našim ličnim vozačem iz Executive Car Service došli do Petrovaradina. Željko, šta imamo sve ovde da obiđemo? Pa na Petrovaradinu možete se definitivno prošetati na različite strane, ali ono što treba obići je muzej koji se nalazi pored nas, a to je muzej grada Novog Sada, koji nudi jednu veoma interesantnu turu, a to je podzemni Novi Sad, odnosno podzemni Petrovaradin, gdje se može proći kroz otprilike 800 metara podzemnih vojnih galerija, a naravno treba otići i do veoma poznatog novosadskog sata, simbola cijelog grada i cijele Petrovaradinske tvrđave, zato što je jedinstven, a na tom istom satu velika kazaljka pokazuje sate, a mala pokazuje minute i gore na vetrokazu umjesto strelice nalazi se jedno veliko srce. Tako da vas vi velikim srcem pozdravljamo iz velikog Novog Sada. Vidimo se u narednom videu sa novim pričama.